Re sa le fo diphaposi tse di tletseng phetelela ke kgwetlo e kgolo kwa Mpumalanga. Batsadi ba kaile fa ba tshwengwa ke go boela ga barutwana botlhe kwa dikolong beke eno. Dikolo dingwe di sentswe ke dipula ngogola mme di santse di letile diphaposi tse di tetang. Bothata bo ga se ba sekolo se se potlana sa Masihambisane fela. Lefapha la Thuto la Profense le solofeditse fa le tla thusa ka diphaposi tsa mothale ono mme ga le se le dire jalo. It's very, very, very bad condition in this school. Ke seemo se se sa kgatlhiseng le seng. Ba solofeditse go aba di-mobile classrooms fela ga di se ditle. Go utlwisa botlhoko ka gore bana ba boela sekolong botlhe. Le fa baithuti ba itumeletse go boela kwa dikolong, ba bangwe ba tshwengwa ke go tlala phetelela ga diphaposi. Well, I'm happy and also scared at the same time. I mean, the classes are very full and sometimes there's not enough space to move. But for us as teachers, it helps us to keep the curriculum going, because if they all come to school, it is easy for us to continue with the curriculum as it should according to the ATPs. Lefapha la re le itse sentle ka dikgwetlho tse. We have procured mobile classrooms. In some cases, there's a staggered delivery. So other areas will finish delivery in around 25 March. Kwa Bloemfontein go lebega dikolo di siametse go amogela barutwana ba mephato yotlhe. Le fa go le jalo melawana ya COVID-19 e tla tswelela go sireletsa barutwana le barutabana kgatlhanong le bolwetse. Barutwana ba Marematlou ba sekolo sa Tsoseletso ba simolotse sekolo ka beke ya ntlha Ferikgong. My first point for us to attend the Saturday classes, creating our own study groups whereby we can discuss the challenges that we had during the school hours. By just doing my work and just practicing every day, doing previous question papers, and also just taking a break from school just to refresh my mind. Kwa sekolong sa Tsholohelo ba itumeletse go boela kwa dikolong ka botlalo. Learners who are 12 years and over, they've been vaccinated, and around about 200 of them have been vaccinated, and we held a meeting with parents to give consent for learners to be vaccinated, and all teachers have been vaccinated. Lefapha la re Tsotlhe di siamisitswe gore thuto e tswelele mo maemong a siameng. District will have just ensured that the infrastructure is okay, and then where there is a shortage of infrastructure, we have added mobile classes. Then we have also ensured that the teachers are going to be available to teach all the learners as they return to their traditional timetable. Lefapha la re go apariwa ga di mask le go tlhapiwa ga diatla kgafetsa go tla tswelela.